bakhaleni penalty be-Orlando Pirates uthi uNompempe alishayisa ngadala esandleni nansi TLP iyayikhela-ke manje ifuna ukushaya Khalakacha no yaleyo mpahla wasa kwathuma izandla kwathuma ihlombe 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 TLP Mpokazi engaphandle kwebhokisi wathumela uTLP uthi kade ngikha ngemumva kulokhu ngikha ngaphambili yakha kwakheka iTLP bayakuthanda ke lokho abalandeli be-Orlando Pirates azikamakepro umhlaba masipala ubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wena wayi-Afrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakaphakeni ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili yahle emnyama 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 TLP Mpokazi uyiwinele yena leliya bhola bamphelezela uMpokazi bamphathela ikhwama ubungazi ufunga ukuthi uyahluhluka ekhaya kubo bawumfaka etekisini yadla